Ända sedan jag började på din enhet så har jag sett upp till dig. Men när jag såg det här så tänkte jag att det måste finnas någon förklaring. För att Evert Gräns, han skulle ju aldrig göra något sånt här. Aldrig. O fată drăguță și inteligentă ca tine își găsește imediat un alt loc de muncă. Crezi? Nu cred. Sunt sigur. Ce dracu ai, mă? Pașaportul tău e la noi. Cum dracu credeai că te duce acasă cu crede? Ce dracu faci, mă? Ai zis rasă? Pune-l în cutia 21. Altfel ne pierdem toate lucrurile noastre. Sunt ale noastre. Men vad som sker just nu är en upptrappning av det här gisslandramat som vi har följt under dagen. Hur många är de? 6 stycken. 5 elever och deras professor. Någon brottsregister? Politisk anknytning eller religiös? Ingen aning. You said that we were going to the police station. Explain to me how you got this. Why? Because I need to know. Trebuie să-i zici. Nu știu să poți că vine Janusz aici. Lydia, I'm not only a police. When I saw your apartment and heard what you've been through, don't you think that pisses me off? As a woman. Go to the wall. What are you doing? Now! I want to talk to the police. What are you planning to do? Get what I want. What do you want?